بله تماشاوان هیجان هاجی میوانداریا برز رزان شیخ موس سروک دستیا سرکردایاتی شپیلا پیشاروجا کرد لسوری کریه دم باش برز دم باش از گلک از من راپورتا و گهدار دکر راپورتا و باندورا گلک گرنگ ده هندوری مدا چاند سپاسیه گرم بو شیرین کیلو او حوالا میا بدنگه کی نازک او راپورت پیشکش کر و او راپورت براستی يعني هيسري مباراندن هوالكي مني وك مش على تمو سركردي ما قريبو براستي اف تشتكي قد سوريا بالتوايد انها تبو تشكرن او قريبو براستي شورشك ده هندري هر مروفك كرده تشيبكي وهي ما او شورش بردوام بي اسباسيا قرم بو تلفزيون ارك دكم بو في رابورتي براستي رابورتك جهكي مظن اللي جم من قرت واصبح وردكم وجهكي مظن جم حمو تامشواني الكرد بقري باشه ما مستا حفصه لسر ترور کرنا شهید مشعل تمورا درباز دبن قالو هون واك شابيلا پیشروجا کرد لسوریه و قریبو چه بلگین راستقینه درباره کوجرن راستقینه کوجرن حقیقی یه شهید مشعل تمو بدست خواه بینن براستي مخابن تانها تبا القادة دستي مدى تننا وما نكار يجي حتانها بدن مناسبكن كيبون ييغو اف في تاوانا هري مظن دجي شورشا سوري ودجي سركردكي كرد رابن از لي لغور روشا سوري بالتفايل لغور كردا بالتفاي والجور بشتي جا او بويري بشتي جو تيرور كرنا شهيد مشعل التمو او حموجي سدم بون ييجو براستي برزح بتبو تكاربي بجيوان بلقاها لأم تشتكي دبيجن كسكي جماع يا لأم خديت على دكاري ويدا عند ناسين از دبيجن براستي جي كيد بو تيرور كرنا مشعل التمو والجور انجاما تيرور كرني كذي بالا هر كسكي كردا دزاني ويجو افكار واف تاوانا هري مازنكرن ودستي عصابات بشار الاسد اوامرن خرط دانا چکدارين پيدي گوكاربي في تيروري بكن بو بشترا قالك تيرور هاتن كرن بندري كردستان سوري دا جوان شهيد نصر الدين برهيك جوان قطنا محمود والي وبردوام كان افجالي كي جاليه دوا كشتنا سياسي ونحمود زانن هندري سوري دا دناف كردات هذا دس بيكرن بدستي بككا وقت غابا عبد الحسن اغا هات كشتن لكوباني وبردوام كرنا فان تيرورا حتى ايرو بردواما كومكوجيا عامودي كومكوجيا كوباني او براستي اف حموجي كي انجام تيرور كرنا شهيد مشعل التموبون وبشتي وي وقت غافا بيدي دكاري دستي خديني سر هريما كردستاني بالتواي بتشكي ريجيما بشار الاسد افهمو انجامي في تيرور كرنينا ما بس وي تيرور كرني او بو كاربن شورشا سوري هريما كردستان سوري دا راوستين كاربن بكوجن كاربن راماني مشعل التمو د ناف خورتين كردا فمرين لي ازدبيجم ابدتني نشان بلندن مظلن هر كسكي كردرا دناسي كيمش على التمو كشت لراماني وتجاري ناين كشتن او رامان بردوام بن جم هر خورتكي كرد وجم هر كسكي كرد تي كسكي ولات باريزي كرد تي كسكي نتوي كرد او دزاني مش على التمو كيبو وسر بازاوي بردوام بده ما مستعم كارن فيبكن كو پیاده لگور خفتن تا بگومان پیاده و رژیم او تومت بارنده درباره ترور کردن شهید مشعل تمو ده از وید بیجم من قوت يعني مگو او هفريز يعني هفريزيك تنسيقك بتمامتي هبودنا برا رژیم و چکدارین پیاده دا وجبد بن في استيدا ادبيجم او تيرور كرن هاتا بكارانين جبو فيجي كي از دبيجم بلكي يك جوان سدمي سركي بو يگو بردوام كرنا تيرور كرنا قالك چالك بانن كرد
وەک مناوێوان نیشاندان وێرەژی کە ئەفگرتنێ سیاسی ئەوێگۆ ئەفگرتنێک و حتانها چارەنووساوە نەخویایە وەکو بەهزاد دۆرسن وەکە جەمیل ئەبوو عادل وەک حەفت دووباتێن کورد وەکتانها عەبدڕەحمان ئاپۆ حتانها فوئاد ئیبراهیم ئەو بوون یەکۆ بدەستێ پەیەدێ هاتبوون ڕەواندن و تانها مەسیرێوە نەچارەنووساوە نەزەلالە و دبەر لێدا ئەم دخوازن ئشکەرە بکەن ئەم ببێژن چارەنووسا سیاسی هەرێمان کوردستانێدا بەردەوامکردنە دەستهلاتیە پەیەدێ لەسەر هەرێمن کوردستانێ ئالیکاریە چەکێن رێژیمێ ئەv یەک تشتێ سەرەکی بوو یەکگوتێنێ باڵامە کێ مشعل تەمۆ تیرۆر کرد باشە هەست و هەلوستێن وی یên نەتەوî نیشتیمانî هەروەها شۆڕەشگرî gelo bû sedema terorkirina wî yan sedemên din hebûn ez bawer dikim yanî wek hevalê şepêla pêşeroj weke her welat parêzekî Kurd dizanê Mishal Temo çi qasî ramanê wî li şoreşgerî hebûn çi qasî ji bo Sûriyek nû ji bo Kurd karibin wek pêkhatîk serekî di pêşeroja Sûrî de cî bigirin ev hemû jî sedemên serekî bûn lê ez bawer dikim sedema herî giring ew bû dengê Mishal Temo yê bilind li Sûrî bi tevayî ew dengê ha yê godwelatê Sûrî de bêjê ez ne bi tenê doza ketina Beşar el-Esed dikim ez doza dadgehiya wî dikim ev tiştekî gelekî giringa gobêjin ev kes divê hundirê Sûrî de nemênê divê werê kuştin ji bo ev nama bigihên her kesekî got nima karibê berdewam bê wî dengê bilind de ez bawer dikim mebest ne bi tenê jê ew karibin tirsekê li cem hemû şoreşvanê Sûrî çêbikin xwestin şoreşa Sûrî di herêma Kurdî de vemirênin bikujin ji ber ew simbola xortê Kurda bû ew simbola şoreşa Sûrî bû di herêma Kurdistanê de wî dikarî rolek herî giring bilîzê di lebata şara Ceda Kurdî û kolanê Kurda koranê Qamişlo hemû bajarê Kurdî ewan ew rengê bi dengekî bilind wextê badikirin bi hilweşandina rejîma Beşar el-Esed bi dengekî bilind badkirin bi Sûriyeke nû hemû sedem bûn got dixwestin vî kesî ji li pêşiya projeyê xwe hilênin berdewamkirina pêdê û desthilatiya wê li ser herêmên Kurdistanê û Kurdistana Sûrî xiste qonaxeke nû de û Kurd xwestin ji şoreşa Sûrî dûr kevin ev hemû sedem bûn yê got tîrorkirina serkirdêma Mishal Temo dosya şehîd Mishal Temo gelo we radestî aliyên navdewletî rêxistinên mafê mirovan kirine heta niha ez dibêjim di ew dosa ketiye nav destê hemû rêxistinê mafên mirova di cîhanê de û hemû jî divê xebat dikin nas bikin çi hundirê çi çêbûye ne bi tenê ji bo şehîd Mishal Temo ji bo hemû kesê got hatin tîrorkirin bi destê pêyedê û rejîma Beşar el-Esed ve yê mey serekî ewan ha yek xwestekek onê me weke karekî herî giring daniye pêşiya xwe di dema werê de ge em karibin komîtek ji esayîn Kurd werê çêkirin got karibin karekî xurt bikin ji bo vê doseyê car dîvekin û karibin birengekî bi dengekî bilind bidin nasîn kî bûn yê got ev tîrorkirina siyasî di herêma Kurdistanê de çê dikirin kî bûn yê got xwestin dengê bilind yan nerîna di duwa di Kurdistana Sûrî de bikujin ez bawer dikim di dema pêş de em ê karibin bi roleka herî giring ji bo vê doseyê kar bikin pirsa min ya dawî ew e ku gelek rexin li we têne kirin ku di dema şehîd Mishal Temo yek partî bû yek şepêl bû niha bûne çar alî gelo sedemên veqetandin û cudabûn çi ne ez ji bo vê tiştî ez dibêjim her kes xwedî mafa û hemû kes mafdar e wextê got me rexin bike û hemû jî rast dibêjin giring bû ji bo şehîd Mishal Temo em bikaribin rêbaza wî biparêzin em karibin partiya wî yekîtiya wê biparêzin ez bixwe berî her kesî û li ser televîzyona we ez dibêjim ez weka rêveberê şepêla pêşeroj piştî Mishal Temo ez xwe gunehkar dibînim min nikarî bû vê yekîtiyê biparêzim min nikarî bû ez yekîtiya rêbaza
مشعل التمو الجور وەک هاتە خواستن لەسەر خاکێ ئەس بپارێزم لێ ئەس سۆز دەدەم گۆ ئەس دەما پێشدا ئەس کارێکی بکەمش بۆ یەکیتیە شەپێلا پێشەڕۆژ و ئەلسەرڤێ تلڤیزیۆناخوا ئەس دەنگێکی بلند بان دکەم هەموو هەڤالێما یێگۆ ئیرۆ نەب پارتیا مەدەنا کاربن ئەم پەڤرا ڕوونن کۆنگرێکی بتەڤایی و ئەم هەموو هەڤالی ویل هەفتوو ڕوونن گوام کاربن پارتیاوی بەکن و ئەس بۆ ڤیتشتی ئەس vê hişkeret bêjim ge ez bibim sedem di na yekîtiya vê şepêlê ez musteedim weka leşkerekî nenas di hundirê vê şepêlê de kar bikim û ez alîkar bim ji bo vê yekîtiyê heta da wî û ez di vî wextî hada û di vê roja hayî roja yanî gelkî zehmet li cem her خۆرتێکی کورد نەخاسم جەم هەڤالێ شەپێلا پێشەڕۆژ ئەسلاڤن گەرم دشێنم بۆ شەهیدا ساغ زاهیدا ڕشکێلۆ و مارسێل تەمۆ و ئەس دەبێژم ئەم بوەرەنە و ئەمێ سەر ڕێبازە شەهید مشعل تەمۆ بەردەوام بن ئەس دخوازم دتشتا ئەس بدم دیارکردن سەر تلڤیزیۆنە ئارک ئەس دخوازم بێژم gelek cara tiştin tên gotin dibêjin مشعل تەمۆ بهتر سووری بوو نە بهترش گۆ کورد بێ ئەس دخوازم vê bibêjim مشعل تەمۆ di wextê goragihandina Şamê çêbû di berî girtina wî qebûl nedikir herî ragihandina Şamê ji ber nika ragihandina Şamê pirsa Kurdî weka pirsa milletekî ser erda kursana Sûrî nedidît ya diduwa di kongirê ewil da yêgo enqaz hata darxistin li Şamê wextê gava Heysem il Malih nerînek nedurist ser Kurda got got em parçekin şoreşa Sûrî lê ticarî em tenazul nakin ji mafê milletê Kurd ji kursana Sûrî em dibînin îro şehîd Mish'al Temo tim û tim dixwast lêvegerek Kurdî hebe û wan tim û tim didît lêvegera Kurdî li cem Serok Barzaniya neb tenê îro çilo lêvegerek şîara û ji sina alemê tev de çê dibe ew wî dixwast lêvegereka Kurdî hebe û ew lêveger em Kurd tev de dibin wê lêvegerê de karibin helwestê xwe bêjin û karibin rastî karekî ceddî ji bo netewa Kurd bi tevayî bikin. Gelek spas bû Berêz Rezan Şexmû serokê desteya serkirdatiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê gelek spas bû zanyariyên te.